and my Reverend Machin Punyak, Field Director, Mission Field. Punyak Baptist Women of Function, Yulan Maya Mission Aina, so Palwana. Adamba, the Maxim Fire, and Yokana, Teku, Youth Secretary, Wayaku, Sanjay, once Buddha, Punyak Baptist Women of Function, Youth Mission Field, Manuelan, Tinok Kayaman, Mission Field, Jisu, Yayang Salam, China Nam. Media subject 28 verse 19 Jisua Nimatambuna Ya Atino Sunam 1995 June 25 Mon Balance Umenopa Commission Mangyana 1996 10 February Mission Field Wayangate Mission Field Tuilang Payang Fema Bangpel 30 years Monam Tenida Moibu Mission Field Chalo the Taiwa Tino Saha and Woodwish of Digi Aboy Tino Faitan Mission Field Wokoslan Saya the Woodwish of Chalo Mana Kawang Yoma Tenida Moibu Moma Ministry Yakiadina Taiwan Just Planting Ministry Education Ministries Department Mona Ada tuisal Lilia, Nomanda Minadanam, Punyak Baptist Women Yulan, Taipu Vision. He died tuisal the Mahu Kawangatalana, Kian, Maitamila Apainan, Yulom Padum, Ayan, Noksa, Nokfong, Abung Hai Churches, Kia, the Lapainan. Sa naman ang ibong bukas na present Tuilan ang moko lan ay ilalam haboy tinok paitan sa mission field na tuilan ang moko lana utos may yami galak haboy teman mission field report na jana wana Peter mission field cina sangingin na jutai na yokuma yokua samai pokul numan welang te efek rumah kalam na hanya wemansi Akhirnya, ini cembu banyak youth commission dah hanya muimansi. Sahaja istafan lokal kubayu katalan. Ani education ministry tuilung balan cembu kudus dan lainnya.
Tang sim lan nang tang sim wan mong tau nang tang sim wan da mong maya nang hang hi ling hua dai ling tau ayang nang mong chang la ye ku da wei do boi dai tau ya nang hang hi yan ling la kai tau ba jing na kawang nang da ngau phan phala hang hi yo nang da mong sang na ta tam Yaji ma nang da tak pai da tatam nang hip-hop lawa tak sim da yang mau boklam 74th Sebuah KBB Youth Convention Aiden Apple Tamnam Kawang binatang sim lang da mo Amen.